Mamograf koji nam je poslalo Ministarstvo zdravlja nalazi se u našoj ustanovi zadnjih 14 dana i bit će tu još nekih 10 dana. S obzirom znajući na preventivne preglede koliko znače za rak dojke, ovim putem želeo bih da pozovem sve naše sugrađanke da se odazovu u što većem broju kako bi saznale svoje zdravstveno stanje. Ovim putem želim da svim našim sugrađankama poručim da svoj život ne prepuštaju slučaju, sudbini ili lošoj sreći, nego da iskoriste mamograf koji se nalazi u krugu našeg doma zdravlja, odnosno bolničkog dela, i da dođu, jave se, da urade pregled, svoj pregled mamografski. Tako da bi i sebi i svojim porodicama, ako ne daj Bože se otkrije bolest, u što kraćem roku otišli na tercijarnu ustanovu i završili svoje probleme. Ono što mogu reći da je, što nas ohrabruje, jeste da je zainteresovanost ženske populacije u našoj opštini velika što se tiče mamografa, jer su naše žene shvatile su ozbiljnost preventivnih pregleda i da sve što se na vreme otkrije može da bude samo njima u korist što se tiče njihovog zdravstvenog stanja. Ali još jedan put podvlačim, s obzirom da je u toku epidemije koronavirusa, da se još u što većem broju jave kako bi imali, kao i prošli put, brojku koja je zadovoljavajuća za našu opštinu.